Znamo da je u posljednje vreme bilo nekoliko težih saobraćajnih nezgoda sa ozbiljnim posljedicama i smrtnim posljedicama, a očekuje nas, već je počelo vreme slava, da li možemo da očekujemo neke jače kontrole, intenzivnije alkotestiranje i tako dalje u periodu koji je ispred nas? Apsolutno ste u pravu. Od početka godine imamo, nažalost, 410 poginulih lica ili osoba u saobraćajnim nezgodama. Pored toga moram da iznesem podatak da imamo oko 16.000 osoba koje su povređene, od toga 3.000 teže. Ako to uporedimo sa istim periodom prošle godine, moramo da kažemo da imamo 30 osoba manje poginulih i da imamo gotovo više od 500 osoba manje povređenih. Što ukazuje na jednu činjenicu da i pored ovih katastrofalnih i fatalnih saobraćajnih nezgoda koje smo imali u mesecu oktobru, i dalje možemo da imamo godinu koja će realno možda biti jedna od najboljih ili godinu sa najmanje stradanja od kada se statistički na ovaj način vode saobraćajne nezgode. Apsolutno ste u pravu, mesec oktobar je imao 2 ili više saobraćajnih nezgoda koje su bile katastrofalne i koje su sa pravom izazvale uznemirenje javnosti. Prva od tih je bila na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, kada je vozač autobusa sleteo sa puta i gde smo imali 3, nažalost, poginula putnika i više od 50 povređenih. To je bilo 17. oktobra. Nakon toga, 26. oktobra, smo imali još jednu fatalnu saobraćajnu nezgodu, nažalost, gde je ugašena tročlana porodica koja je izgubila život greškog drugog vozača koji je bio i pod dejstvom alkohola i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i vozio brzinom koja nije ni dozvoljena, ni preporučena, a i prošao na crveno svetlo semafora. Sve to govori o tome da svi mi koji se bavimo bezbednošću saobraćaja ne možemo biti zadovoljni stanjem na putevima u saobraćaju dokle god imamo jedno stradalo lice. A ponovit ću, ove godine imamo opet 8 stradale dece. I sva deca su nam poginula kao putnici u vozilima. Što govori o tome da moramo svi zajednički, jednom sinergijom, ali i svi subjekti bezbednosti, a kreće to od porodice, od predškolskih ustanova, škola, srednjih, osnovnih, fakulteta i svih drugih institucija, da radimo mnogo više, da uložimo mnogo više napora i mnogo više radnih sati da bismo dostigli ono što želimo, da budemo među 10 najbezbednijih zemalja, da prepolovimo broj poginulih, povređenih lica. Mesec koji je pred nama je mesec kada imamo veći broj slava, korporativnih proslava. Sve će nam to biti tokom zimske turističke sezone. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava saobraćajne policije i ove zimske turističke sezone će pojačati svoje prisustvo, ali i kontrolu na najkritičnijim ili na crnim tačkama.